ตุนจุ่มMP fan lo chuak ma saber mang hian helai i zel tam tran chuak an vek mun hi chei bola ti kuak le kan tu mani ti khan sei tu ni kan ra ba hian hual hin tourist te hi thei tu thil hi kan nei te ma keima mi mal ngai dana chuan khual sin te hi tu thil hei aya hu jok kan nei ka khemia lo kan ra ba hian hetiang anga ngai sak lo la ba hoi ni thenga kan lo la da hi kan ngai tu na kan sem to lo ba khiat na kan nei ya chu bang chuan kan nam lo lu mi zo namin zalen na lo sual nge ti trong kam mai ni lo ba atak a mu thei school lo pang te college lai te university lai te research pe tu te le khabul siam tu ten atak takin hei an lo ron to huai do na chuan to remin a chuan na le alu na hi to rem chang devin kan siam do na ni ti ha kan soi do tin hei BSF i ho tu te helai hu na hian an nian lo oma atak taka chon BSF permanent camp ani lo ba amar son ni hi hian anan om rian ni hi lo om lo phei selong chon he in le lo te tu na se dei to ma an ni te theng lai lo vel hin te hi alo om em ani ti chuan a helai ati puak na hi thil har sa po ani lo ba helai kan uluk so ka han chei bol le ul hiap han siap te chu a harin kan la ti anga helai kan airfield local council thuai tu te hian lo fa lo la se la a chuan na lung re bi lo thiat se la na tang chon ale zong in lu chho se la lo fa lo la in ti chuan he mi a cotton tir an lo thlo la zong kha lo ti fai vek se la ena ni in chu ka tanga lo zu phui to ni koin kha lo ti puak chu re ni chu man hei BSF ko tu ta bula ko lo swe na DIG a ti an pa ni ya ni bula ko lo swe ma chuan an ni te ne an ti ko mi lo pui thei hial mai thei bo kha airfield VC te hi kan omem kan airfield VCP ti hai man meeting zo yan lo phala ra tu poisa ka pe ha do na so fa lo la se lo fa so kan la ko chori an lai kan le ti ka dei se ni chuan hai pusi sa ba XMNA kan president ali ani nam pasal tha ani ya ani hian enga ma sai ko ni enga han sai ro se kan ni lo wa phải là biết là na tôi ये हा छेद करना है वहाँ से दो आदमी एस्केप करता है ये वाला वो हिंगते यहाँ ना आदमी के साथ हमने यहाँ जेल में एस्केप करता है ना ओ देखिए आप लोग सब मालूम है ना ये वाला वो हिंगते और PVL रेंज लेना वहाँ यहाँ छेद करना उसका